halve af det hele plus den anden halve af 100. Hvad er sloganet så? 100% god musik. Radio 100. Are we crazy? Living our lives through a lens. Trapped in our white picket fence like ornaments. So comfortable we're living in a bubble, bubble. So comfortable we cannot see the trouble, trouble. Are you lonely? Up there in utopia, where nothing will ever be enough. Happily numb. So comfortable we're living in a bubble, bubble. So comfortable we cannot see the trouble, trouble. So put your rose-colored glasses on and party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink, this one's on me. We're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink, this one's on me. We're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Are we tone deaf? Keep sweeping it under the mat. Thought we could do better than that. I hope we can. So comfortable we're living in a bubble, bubble. So comfortable we cannot see the trouble, trouble. So put your rose-colored glasses on and party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink, this one's on me. We're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink, this one's on me. We're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. It is my desire, break down the walls to connect, inspire. Up in on your high place liars, time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people, they stumble and they fumble and then we about to riot. They woke up the lions. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink, this one's on me. We're all chained to the rhythm, to the rhythm, chained to the rhythm. It goes on and on. It goes on and on and on and on. It goes on and on and on and on and on. It goes we're all chained to the rhythm. Dansk drama, når det er bedst. Det her er Radio 100. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray.
smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am, just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train, and everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Bought a ticket for a runaway train, like a madman laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Programmet præsenteres af Harald Nyborg. Altid lave priser. Og Dags Bolighus. Bo bedre billigt. Radio 100 elsker 90'erne. Og på søndag giver vi dig de allerstørste hits i vores udgave af årtidets mest populære sanger. Lars Sandstrøm springer i Buffalo-støvlerne og tæller ned. Der er top 90 på søndag fra kl. 12. Her på Radio 100. Goddag, Stønne. Hov, hvor er alle kajkerne henne? Det er garanteret Thomas. Den sukkerris. Helt sikkert, Luffe. Men vores garanti holder. Få lige, hvad du har brug for med prisgaranti på masser af udvalgte varer. For eksempel et Philips 65-tommer Smart TV til kun 6.999. Ring til Peter på 8x8 eller gå ind på lease.dk og se, hvor lidt du skal give om måneden. Husk, at du altid har 14 dages fortrydelsesret. Kom til sengedag i Idé-møbler Ilva. Torsdag den 18. maj står vores kompetente sengerådgiver klar til at hjælpe helt frem til kl. 21. Du sparer op til 50% på hele vores store udvalg, og du kan finansiere din seng over 10, 20 eller 60 måneder. Helt uden renter, gebyrer og udbetaling. Vi ses. Idé-møbler Ilva. Er din virksomhed påvirket af manglende likviditet? Få et virksomhedslån på den hurtige og nemme måde hos Ferratum Business. Lån op til 750.000 kroner på en dag. Du behøver ikke stille sikkerhed. Finansiering, når din virksomhed har brug for det med Ferratum Business. Du kan ansøge nu på ferratumbusiness.dk. ferratumbusiness.dk. Vidste du, at du hos Automester bevarer fabriksgarantien på din nye bil, når du får den serviceret hos os? Og at du som fordelskunde får 5% bonus på værkstedsregningen og mange andre fordele. Opret dig gratis på automester.dk eller via vores app. Automester. Bedre kørende. Det er nu et år siden, at din sparkøbmand blev en af de lokale. Derfor holder vi selvfølgelig jubilæumsfest for vores naboer med masser af gode tilbud. Få for eksempel en restaurantepizza, en pakke for kun 15 kroner. Eller pålæggerklassikere, en pakke for kun 10 kroner. Hold øje med din lokale tilbudsavis og kom forbi, når vi fejrer 1 års jubilæum. Spar en af de lokale. Vil du have mere tid til familien?
Så lad kokkens hverdagsmad stå for sund, lækker og varieret aftensmad mandag til torsdag. Leveret direkte til døren. Vi har forberedt maden, så du kan have aftensmaden på bordet på kun 20 minutter. Se ugens menu og bestil på kokkensværdagsmad.dk. Velbekomme. Radio 100 er fuld af god musik. Please have mercy on me. Take it easy on my heart. 100% god musik. Det spiller 100. Radio 100. God musik frem til midnat. Radio 100. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. 100% god musik. Radio 100. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, I know just what you said, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking. I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Your memories, they can be inviting, but some are altogether mighty frightening. As we die, both you and I, with my head in my hands, I sit and cry. Don't speak, know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no, no. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no, don't speak. I know what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Don't tell me 'cause it hurts. I know what you're saying, so please stop explaining. Don't speak, don't speak, don't speak. Oh, I know what you're thinking, and I don't need your reasons. I know you're good, I know you're good, I know you're real good. Oh, la, la, Vi er glade for, at lige netop du lytter med i dag. 100% glad. 100% god musik. Radio 100. Og jeg der var så ung, jeg troede vi skulle være de første
vi anede. Jeg troede, vi skulle være de første kærester på månen. Jeg troede, vi skulle være de første kærester på månen. Solen drejer os tilbage til der, hvor alting starter om igen. Og nu er vi landet her. Vi har hvad vi skal have. Og vi er stadig stående. Og lige meget hvad der sker på sidste skoledag, bliver vi de første kærester på månen. På sidste skoledag. De første kærester på månen. De første kærester. De første kærester. Radio 100%. God musik. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last fear, unless I make it all too clear. I need you so. Take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. Baby, think tonight we can take what was wrong and make it right. Baby, it's all I know, that you're half of the flesh and blood that makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in.
Programmet præsenteres af Harald Nyborg. Altid lave priser. Og af Dals Bolighus. Bo bedre billigt. Her på Radio 100 er vi slet ikke vokset fra Beverly Hills, tribal tatoveringer og Darkwing Duck. Og nu skruer vi helt op fra 90'er-charmen for din skyld. Vi fylder radioen med film, tøj og masser af musik fra årtiet, der bliver ved med at give. Og hvis du er rigtig heldig, kan du stikke af med billetter til Vi elsker 90'erne-koncert. Hvor du blandt andet kan opleve Aqua, Culture Beat, Technotronic, Peter Andre og mange flere. 90'erne lever her på Radio 100. Hos DER Privatfinans er vi specialister i privatlån. I mere end 45 år har vi været en del af danskernes hverdag, når boligen skal forvandles, bilen repareres og drømme realiseres. Du kan låne op til 100.000 til en fast lav rente. Tjek vores låneberegner og ansøg online på DER Privatfinans. DER Privatfinans. Din specialist i privatlån. Sommeren står for døren, og din bil skal være i topform inden ferien. For renset luften, besøg dit autoriserede Opel-værksted og få et komplet tjek af dit aircondition-anlæg, inklusiv væsker og olie. Pris fra 995 kroner. Book tid i dag, så er du og din Opel godt kørende hele sommeren. I vores egen bager i Føtex har vi en klar holdning til godt brød. Det skal være friskbagt med de bedste råvarer. Vores bager står hver dag tidligt op for at bage frisk brød og lækre kager. Og nu byder vi på et friskbagt morgentilbud, hvor du får 10 rundstykker, et rugbrød og 5 morgenkager for kun 50 kroner. 100% frisk og smagfuldt, eller pengene retur. Vi ses i vores egen bager i din lokale Føtex. Velkommen til McDonald's. Hvad kan jeg hjælpe med? Yes, stik mig en Big Mac. 2 af dem. Her er 2 Big Macs. Ellers andet? Hvad vil Lars? Ja, sorry. Vi napper lige en ekstra. Mester, han skal sgu ikke snydes, vel? Nej, I må godt køre frem til første vindue, tak. Kør forbi McDrive, om chefen så skal have en Big Mac eller ej. Så er det aller sidste chance for at spare 50% på dit nye drømmekøkken. Gælder alle Vordingborg Plus elementer. Køb senest den 22. maj. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Fik jeg din opmærksomhed? Jeg vil godt fortælle dig om, at nye kunder hos Vivus.dk kan låne op til 4.000 kroner rentefrit i 30 dage. Prøv i dag på Vivus.dk. Den nye Kia Picanto har automatisk nødbremse som standard. Det betyder, at den stopper sig selv i tide. Modsat visse andre. Ja, Annette og Martin, hjerteligt tillykke med jeres store dag. Endelig så har vores lille pige fundet manden, hun skal dele sit liv med. Men Martin, som du ved, så der har jo været andre før dig, ikke? Ja, Annette, så sidder vi lige og røde med lidt i kinderne. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er du igennem tiden blevet bedækket som en enlig rosenbusk i en biavlers have, ikke? Der var sgu mange bejler igennem din blomster. Ja. Og nogle gange, så var der endda et kø, du. Jeg husker specielt en søndag morgenmad der, du ved, man sidder, ikke? Kom ind og hør mere om den automatiske nødbremse og de mange andre features, når vi holder sommerlaunch på den nye Kia Picanto den 20. og 21. maj fra 11 til 16. Goddag. Ser jeg syner? Står der virkelig gratis briller? Det gør der. Du får et par briller helt gratis, når du køber en synstest med et sundhedstjek til 195 kroner. Hej, hvor vildt! Ja, det er ret vildt. Hos Louis Nielsen får du nemlig vores synstest med et sundhedstjek af dine øjne for kun 195 kroner. Og frem til den 3. juni får du et par briller med helt gratis. 100% Autotjek er Danmarks nye kvalitetsmærke. Med 100% Autotjek er du sikker på at gøre en god handel, når du køber brugt bil. Vi sikrer, at bilen blandt andet har fået et uvildigt autotjek og har en 12-måneders autotjek-garanti. Så kig efter 100% Autotjek, så gør du et trygt bilkøb. Læs mere på 100autotjek.dk. Vil du have mere tid til familien? Så lad Kokkens Hverdagsmad stå for sund, lækker og varieret aftensmad mandag til torsdag. Leveret direkte til døren. Vi har forberedt maden, så du kan have aftensmaden på bordet på kun 20 minutter. Se ugens menu og bestil på kokkensverdasmad.dk. Velbekomme. I anledning af 10-året i Excelbyg lancerer vi vores helt eget grillmærke, Grill. Det er kompromisløs kvalitet til en rigtig fair pris. Excelbyg er en af Danmarks største forhandlere af grill og grilltilbehør. Kom ned i din lokale Excelbyg eller se udvalget på excelbyg.dk. Excelbyg. Gør det ordentligt. Er du selvstændig erhvervsdrivende og mangler du finansiering til at udvikle din virksomhed? Vi kan hjælpe dig. Du kan hurtigt ansøge online om et virksomhedslån på op til 400.000 kroner. Prisen er fast og gennemskuelig. Ansøg i dag.
færrevirksomhedslån.dk. Vi mangler brugte biler på vores lager, så kom ind til din Citroën-forhandler og få en skarp pris på din brugte bil. Og køb en spritny. Få for eksempel C4 Cactus Blue HDI 100 med blandt andet panoramaglasstag og 7-tommer touchscreen til kun 179.990. Spar 49.500. Se mere på Citroën.dk. Det er nu et år siden, at din sparkøbmand blev en af de lokale. Derfor holder vi selvfølgelig jubilæumsfest for vores naboer med masser af gode tilbud. Få for eksempel en restaurantepizza, en pakke for kun 15 kroner. Eller pålæggerklassikere, en pakke for kun 10 kroner. Hold øje med din lokale tilbudsavis og kom forbi, når vi fejrer 1 års jubilæum. Spar en af de lokale. Det her er Radio 100. Og nu, tilbage til musikken. Baby, I love your way every day, yeah, yeah.